Yes, ni Menya Vuba TV, aho tudahwema kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Inkuru rero yiriwe ivugwa ejo hashize cyangwa se ejo kuwa gatandatu, ni abantu bateye baturutse mu gihugu cy'u Burundi bakinjira mu Rwanda. Hari mu masaa sita y'ijoro rya tariki 26 Kamena 2020 rishyira iya 27 Kamena, nibwo abagizi ba nabi bitwaje intwaro baturutse mu Burundi bashatse kugaba igitero mu mudugudu w'icyitegererezo Yanza uhereye mu kagari ka uwa Musebeya mu murenge wa Ruhero mu karere ka Nyaruguru, nk'uko byemejwe n'umuvugizi wa RDF Lieutenant Colonel Innocent Munyengango mu tangazo ryagenewe abanyamakuru. Uzi yuko 4 bahapfiriye, abandi 3 bagafatwa miri nk'uko byagiye bikomezwa bivugwa. Ikindi kandi nuko mu byo bafatanywe cyangwa se mu bikoresho nk'amasasu n'ibindi, ayo makuru rero aka kanya yandi nuko Uburundi nabwo bwagize icyo butangaza, ari nacyo tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru aka kanya. Ni Menya Vuba TV, niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utagumucikwa n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku munsi. Igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko igitero abitwaje intwaro bataramenyekana baraye bagabye mu karere ka Nyaruguru, cyemeza ko ku butaka bw'i Burundi budashobora kuba ibirindiro by'imitwe igamije guhungabanya umutekano w'ibihugu bituranye nabwo. Muzi yuko igihugu cy'u Burundi kimajije kugira umuyobozi mushyashya uwo bita General cyangwa se General Major Evariste. Muzi yuko nanone umuyobozi wari uriho cyangwa se Pierre Nkurunziza aherutse gushyingurwa, ari nayo mpamvu aribwo nyine u Burundi bwagize icyo bubivugaho. Mu masaa sita yo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatandatu nibwo abitwaje intwaro babarirwa mu ijana bagabye igitero ku birindiro by'ingabo z'u Rwanda biri mu murenge wa Ruhero mu karere ka Nyaruguru, bakomeretsa abasirikare 3 b'u Rwanda nk'uko RDF nyine twakomeje kubivuga yabitangaje. Igisirikare cy'u Rwanda cyavuze ko abagabye icyo gitero baturutse i Burundi, akaba ari naho basubira nyuma yo gukomwa mu nkokora n'abasirikare b'u Rwanda. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Biyereke Filbert mu itangazo yasohoye yavuze ko igitero cyagabwe Nyaruguru ntaho gihuriye n'ingabo z'igihugu cye. Yagize ati, amakuru yatangajwe ku mbuga nkoranyambaga avuga ko igitero cyagabwe kuri uyu wa 27 Kamena mu murenge wa Ruhero mu Rwanda gikozwe n'abitwaje intwaro kugeza maginga y'abataramenyekana. Igisirikare cy'u Burundi kiragira ngo kimenyeshe abantu baba abanyagihugu cyangwa abanyamahanga ko ubutaka bw'u Burundi budashobora kuba ubwihisho bw'imitwe igamije guhungabanya umutekano w'ibihugu baturanye. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi cyavuze ko ubutumwa bw'icyo gisirikare ari uguharanira ko umutekano ucungwa neza ku mipaka y'ibihugu bituranye nabyo. Colonel Biyereka avuga ibi mu gihe igisirikare cy'u Rwanda cyakunze kugaragaza ko ibitera bitwaje intwaro bagiye bagaba mu ntara y'Amajyepfo mu bihe bitandukanye byose byagiye bituruka i Burundi, ariko u Burundi bwagiye bubihakana bwivuye inyuma. Ariko muri rusange iyo urebye ibimenyetso byose biba byagiye bigaragara yuko ari abantu baturutse i Burundi. Mu byo harimo icyo kuwa mbere Nyakanga 2018 mu mudugudu wa Cyumuzi mu kagari ka Ruhinga mu murenge wa Nyabimata muri Nyaruguru, aho abagizi ba nabi bagabye igitero mu baturage bagasahura amatungo, ibiribwa, imyenda n'amafaranga. Mbere yaho mu ijoro ryo kuwa 19 Kamena 2018 nabwo abo bagizi ba nabi bitwaje imbunda bishe barashe abantu 2 i Nyabimata
akomeretsa 6 barimo n'uwari umunyamabanga nshingwabikorwa w'uwo murenge. Nsengiyumva Vincent watwikiwe imodoka, undi muturage we agatwikirwa moto. Ni igitero byamenyekanye ko cyagabwe n'inyeshyamba za FRN mbere y'uko Major Nsabimana Callixte uzwi nka Sankara wari umuvugizi wacyo atabwa muri yombi akemerera ubutabera bw'u Rwanda ko hari ubufasha inyeshyamba zavugiraga zajyaga zihabwa na bamwe mu basirikare bakomeye muri FDNB. Mu Kuboza 2018 ho abitwaje intwaro baturutse mu gihugu cy'u Burundi bahagabye igitero ku Kitabi mu karere ka Nyamagabe bica abantu 2 abandi 8 barakomereka, naho imodoka z'abagenzi 8 ziratwikwa. Icyo gihe umukwabo wakozwe n'ingabo z'u Rwanda wasize zishe 3 mu bari bagabye icyo gitero, mu gihe abandi bazimiriye mu ishyamba. Ngaho rero nuko biba bigiye bimeze. Igisirikare cy'u Burundi umuvugizi wacyo yavuze ati no, ibyo bintu nta kintu tubiziho, ntabwo twebwe dushobora kuba ibirindiro by'ahantu haturuka inyeshyamba zishobora guhungabanya umutekano w'ibindi bihugu. Babihakanye rwose bivuye inyuma, ariko mu bikoresho hagaragayemo rwose ko ari abantu cyangwa se byanditseho ko bituruka i Burundi, bikoreshwa n'ingabo z'Abarundi, aho twagiye twumva ubuhamya bw'abantu bagiye batandukanye bavuga uko byabagendekeye. Andi makuru rero yahise akomeza kuvugwa cyane nuko muri polisi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yataye muri yombi Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe ubutabera Celestin Tunda Yakasende kuri uyu wa 27 Kamena 2020. Mbere y'uko Minisitiri Tunda atabwa muri yombi yabanje gushyirirwaho impapuro zimuta muri yombi mu gitondo cy'uyu munsi, ubwo abapolisi bamusangaga mu rugo bagiye kumuta muri yombi. Amakuru ava muri RDS avuga ko habanje impaka zatwaye amasaha agera kuri 2 abasobanurira ko afite ubudahangarwa nka minisitiri, ariko bikaba byarangiye yemeye kujya gufungwa. Mu by'uyu muyobozi azira harimo gutanga igitekerezo cy'umushinga wo kuvugurura itegeko mu nteko ishinga amategeko cyiyitiriye guverinoma. Bikaba byarababaje abarimo Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi. Iki gitekerezo cyatanzwe mu ibanga gihawe umugisha cyabo ububasha Minisitiri w'Ubutabera bwo kugenga ubushinjacyaha bukuru, cyashyiriweho n'abadepite 2 Obin Minaku na Galasa Kata bari mu ishyaka rya PPRD riri mu muzamashyaka ya FCC ya Joseph Kabila wabaye perezida wa Kongo. Igitekerezo cya Minako na Sakata cyasembuye abayoboke b'ishyaka rya UDPS riri ku butegetsi bajya kwigaragambiriza ku rugo rw'abadepite ndetse no ku bayobozi bakuru b'ishyaka rya PPRD nka Ramazan Shadar. Abasesenguzi babona ko itegeko rihinduwe rigaha ububasha Minisitiri w'Ubutabera, uru rwego rwaba rugiye gusubira hasi. Ibifi binini bimaze gutabwa muri yombi nka Vital Kamerhe n'ibigikurikiranweho ibyaha bikabona ubwinyagamburiro. Iki gitekerezo cyanditse cya Minisitiri Tunda cyashyigikiwe n'abadepite 2, cyanatumye kandi haterana inama y'abaminisitiri yari iyobowe na Perezida Tshisekedi yigaga ku kibazo cyakuruye. Byiteze ko mu gihe Minisitiri Tunda yaba ahamijwe icyaha n'urukiko rw'i Kinshasa rumufite mu biganza, yakatirwa igifungo cy'imyaka 10 ndetse agahagarikwa muri izo nshingano. Ngaho rero nguko nimenya vuba TV tubagezaho amakuru mashyashya yayandi abacicikana ku mbuga nkoranyambaga, yayandi abavugwa mu bitangazamakuru bikomeye ku isi. Muhorana nande na Bugalif. Nimenya vuba TV, kora subscribe, kore no kunzogera iri ku ruhande. Reka tubonane ubutaha. Ciao.
Menya Vuba rero TV, niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no ku nzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya uguma ucikwana n'ibiganiro byiza byinshi tukugezaho, amakuru akiri hot, amakuru mashyashya. Muhorana na Bukarifu, reka twongere